Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua no ria wari munini wa mutongoria wa bururi hindi imwe guku bururi-ini nionekete gukorwo akigia na mugaruka wa miario ya uria akorirwo akiaria hindi ya kuruguria kiama giake kia DCP. Gachagua uria araragia muthenya wa ira kanitha-ini wa PCEA guku Nairobi ni aronekanire gukorwo akihurira ndebe mubunge wa Nyali Mohamed Ali na kuga niwe kuga we kiama kia DCP niwe gicagurite ta muhoraniri giturwa kia governor county-ini ya Mombasa, miario iria ironeka gukorwo igithie mugaru no ria Gachagua akoretwo akiuga otoria riboti ino ihana. I want to assure all our aspirants who are willing to vie for any elective position using our party that we have no favorite candidate. The party belongs to the people of the Republic of Kenya. I therefore urge all aspirants to immediately register as members of the party starting now. Huyu kijana anaitwa Mohamed Ali, aka Moha, aka Jichopevu. Huyu ni mjumbe wa Nyali for the second time, na ndio candidate wangu wa kiti cha gavana katika Mombasa County. So wewe Moha, sitakutoa kwa Islamu kwa sababu nahitaji kura yao. Nitakuongeza za Wakristo alafu utapita.